Жүrekке қонған сезімленіслерінен айтайық. Аллах Субханаху Тааляға қорқмақлық, Аллах Субханаху Тааляға сүймеклік. Бүгін айтырғыбыз да Аллах Субханаху Таалядан умут етмеклік. Умут еткен. Умут еткен ол неді? Умут еткені екі түрлісі барды. Екі түрлі кесекке бөлінеді. Бірі Аллах Субханаху Таалядан умут еткен, іш еткеннен sonra, инанғаннан sonra, Аллах Субханаху Тааляға табынғаннан sonra, құллық еткеннен sonra, Аллах Субханаху Тааляны бұйрықларын толтыруға күрешкеннен sonra, аны рахматына умут еткен. Екіншісі, Аллах чомартты, Аллах Субханаху Тааля нені сүйсе де кечучуды, мені де кечер, маңа да бір зат жетер, мен де құрлай қалмам, маңа да Аллахның рахматынан бір үліш болур деп сыртынан жатқан, Аллах Субханаху Тааляның жолында сыртын терлетмеген, қиналмаған, жұқ етерге күрешмеген, алай Аллахны рахматына умут еткен. Бірі екінші түрлісі ол алдауды. Адам ол халде жашаған, ол алдауды, біз аны үстінен айтмайбыз. Біздің сөзіміз ол бірінші түрлісіді. Ол да Аллах Субханаху Тааляға ибадат еткенінен sonra умут еткен. Умут еткен, Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлық бұла екісі бірге барады. Аллах Субханаху Таалядан қорқады, аңа табынады, аны бұйрықларын толтырады, чегінде тоқтайды, керекли заманда оразасын тұтады, кечесін сүйеледі, халық харамға батылғанда ол харамға батылмайды. Қолынан келгенін Аллах Субханаху Тааляға табынырға еткен етеді. Sonra аннан sonra Аллах Субханаху Тааляны рахматына умут етеді, аны жәннетіне итінеді. Біздің көбіз жашауымызда, har күллік жашауымызда көбісінде қайсын сайлайбыз? Ол екінші айтқанымызын сайлайбыз. Артық көп етмегенлейіне, күрешмегенлейіне Аллахны чексіз рахматына сыйынырға сүйебіз. Еткеніміз әнет, намазымы етеме, оразамы тұтама, кішіні көліне тимеме, кішіні жүрегін қинамайма, мені жүрегім тазады. Ол жүрек тазалық деген заманда Аллах Субханаху Тааляға кесіні артық етіп дейік, артық етіп ұғай, кесімі еткен ішім аз болур, амалсыз болур, қошайым, мені günahlarım да барды, мені терстіклерім да барды, кемчіліклерім да барды, ол фарызланы да кереклісіше толтырмайма демегенлейіне кесіні даража беріп қояды. Мен намазымы етеме. Мен оразамы тұтама, мен фарызларымы етерге күрешеме, мен тазама, мен тапма. Кесіне Аллах Субханаху Тааля алдында даража береді. Жәннет рахматына Аллаху Тааляны аңа жәннет берігіне шекліге аз шықты баресі да. Шеклі болмайды. Хау, мен 100-ші даражаға жетмем, мен пайғамбарларла, кертічілебле, шахитлебле болмам, алай біріншісіне, екіншісіне жет алыр ма, ол маңа боллықты. Алай Аллах Субханаху Тааляны кім болғанын танымағанны сөзлерілі. Аллах Субханаху Тааля чомартты, Аллаху Тааля рахматлыды. Алай Аллах Субханаху Тааля аны бұла бірге азап чегучі түйілміді. Аллах Субханаху Тааля сеннен ол бұйрықларында сен аны толтыруңы, неде харам еткен затларында аладан тоқтарыңы сүймеймеді, аны ізлемеймеді. Сен Аллах Субханаху Таалядан умут еткен заманда кімнен умут еткеніңі аңламай шөлешкеніңі шағатларылы ол сөзлі нектегенде, ол кесін бір құрал құллықта ішлеген сұнады. Ол кесін 60-тан sonra пенсияға шығарық сұнады. Ол кесін бұллай бір өлчем намаз етемеді, бұллай бір өлчем ораза тұтамады, бұллай бір садақа беремеді, көбісінде көрмічке, көбісінде көз бауға.
Men alаны ete ketsem, manga anızından kellik nedi? Suaplықты, Аллаху Тағаланың рахматы дейді. Муаз ибн Жабал ауша тұрған кезуінде, жан бере тұрған кезуінде айтады. O meni Allah'ım deydi. Men senden korkanma deydi. Yaşağımda men senden korkanma deydi. Korkanma, buyruklarını tolturganma. Haram etkeninden keng turganma. Nafilalarını etkenme, sünnetlerini etkenme, kolumdan kelgençe keçede, günde sana tabın Allah'ına turganma, seni razılığını izlegelley turganma, senden korkanma deydi. Sonra bu saatte va men senden umut eteme deydi. Men senden umut eteme deydi. Neni umut etedi? Allah Subhanahu Teala'nın rahmatın umut etedi. Neden sonra umut etedi? Yaşağın Allah Subhanahu Teala'nın ibadatında öttürgenden sonra ne keçe ne gün dep ayırmağanlayına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni süygen ashablarından biri bolup, anı yolunda katı sölgelleden bolup, alimleden biri bolup, davet etkelleden biri bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni başka halklara keleçisi bolup, Allah'ın sözün jayarga. Ol halde yaşağın yaşap, men senden korkanma deydi. Endi men senden umut eteme deydi. Meni kolumdan kelgenini etip boşaganımdan sonra ma endi canım çıgarga hazırlana turat, endi kolumdan eterge yok gelmeydi. Endi umut eteme senden deydi. Umut eteme senin rahmatını deydi. Muaz bin Jabal'ın ol sözleri bizge joruktu. Yaşağımızı kalay öttüre gerek bolğanı. Biz bek birinci umut etip başlayız. A sen umut eterçe ne etkense? Sen Allah Subhanahu Teala'ga ne bergense? Neyini koratkansa? Yaşağında neden kesini ayırgansa? Neni kesini kızgangansa? Allah Subhanahu Teala'dan umut eterçe. Kesini Allah Subhanahu Teala sana borç etip bergen 5 vakti namazımı kalay esede bir halde etemedip, orazanı tutama dep, Allah Subhanahu Teala'ga o saatlayına kesini daraja berip umut etip toktaysa. Allah Subhanahu Teala sana sen ol umutunu etkinçiге der bermegen miydi? Sana sağlık vermegen miydi? Sana din vermegen miydi? Sana üyür vermegen miydi? Sana sabile vermegen miydi? Sana Allah Subhanahu Teala'ga tabınırga, baş ururga on taptırmagan mıydı? O zatlarını sen ana jukta bergen çigederi, jukta etkin çigederi, juktan artha turgun çigederi bermegen miydi? Sonra da Allah Subhanahu Teala'nı ol borçların az da toltura başlaganlay okuna biz umut etebіз. Nege umut etesi? Omar radiyallahu anhu, Allah ana razı olsun, jahanim otuna janız birovlen kirikti dese, kesim kirik sunuyum deydi. Jahanimge janız birovlen kirikti deb aytsala, ol men bolluk sunuyum deydi. Neden? Korkandan Allah Subhanahu Teala'ga tabınıp kureşkenden sonra keçesi de günü de Allah-u Teala'nın ibadatında barmak kıyırından töppesine deri Allah-u Teala'ga zikir etken Omar men bolluk sunuyum deydi. Allah Subhanahu Teala'dan umut ne getmeydi? Allah-u Teala'nın meni rahmatından bana ülüş berikti deyip ne umut etmeydi? O sözlerini Omar ne zamanda aytkandı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana cennet ahullarından bolganına şagat etkenden sonra. Bizden biri bizge o sözlü aytılınsıydı. Biz bayrak götürüp aylanırgık. Meni soruğum süzülgendi, bitkendi, jerim hazırdı. Siz ettigiz. Men başka mı? Allah Subhanahu Teala yaşaularında şagat etkendi cennet ahulları bolurlarına kimlege ahır tılfularına deri Allah Subhanahu Teala'dan korkmaklıkları töppelerinde köz allarında bolgallaga. Omar da adam biriydi. Allah Subhanahu Teala'nı rahmatına umut etken
Ол біздің борчубузду. Біз этерге керек, біз умут. Аллаху Тааlanın рахматынан түңгүлген, ол бусурманы кылыгы түйүлдү. Алай харзатны кесиз жерине сала билген. Биринчи иш, биринчи күрешүү, биринчи казават, биринчи терлеу, биринчи Аллах Субханаху Тааlanın жолунда аны үчүн деп жашауыңу, ашауыңу, билимиңи, үйрүңү, харзатыңы да аны үчүн деп берген. Андан sonra Аллах Субханаху Таала кабыл этерикти, маңа муну үчүн сауга берсийди деп умут эткен. Аллах Субханаху Таала бу сыйлы Рамадан айда ораза тутуубузда, Аллах Субханаху Таалага табынуубузда, Аллаху Таалага коркмаклык була, сүймеклик биле, аланы барысында этип бошагандан sonra Аллаху Тааланы рахматына, чексиз жаннетине умут эткеледен болурча Аллах Субханаху Таала барыбызга да иман берсин. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.